ke long le tum do pik lang rong aloma la pen do thulang ki jut si ni le pak lang ki bang ke dipu railway lane pipotsi nonanta eviction serek la lapen bolong komaji 371 bighas irrigation along le tuliram rong hang ke hai mentulo eviction po class son kep do la sinili puye bangke papurai komala papurai pulotang te em omo apila surjo rong far alang liya me hailo je tuliram rong hang ke hai kaning je do je englong asok kaliaphan komane akar bi pijong dokok pulotang dhala thon ke longle patam ta cancel pu bangke keramtang tuliram rong hang along amai long ta ningje lapen anisi council long press meet kedo sim taro ke hai tum talabang solam thening je pondo lasit tuliram rong hang ke hai nangli mentu si papurai along le apota doan mentu si nangli kang than pola bang sotowar ke karbiang long rat nang sulang dinglu lason hak taksi Sri Mongol along le dak railway akung dipu railway akung along ale railway line akung long aliar kung long halak dakta ciri krehini polong le do labang so long le pota mentu si kang than sirak pon nang le prabjin pera sama cinang po jong si karbiang long nang le cipuji pulotang te nang lato mat prabjin pen pata bangke nang li than sirak nang po pulotang te nang li hello bihar pen kewang atuman dim klong ke pegabang fulo lake karbiang long along le lake tuliram rong hang apo khigali lake council ke tuliram rong hang apo khigali lake karbiang long arat karbia khe pen cheng lok inglong arat atuma long le lake bihar asor phale da ki thik pikali UPS or phale dak la bangso long le ki thik pikali la pen ha West Bengal pen kewa ke cheso Nepal pen kewa ke cheso tuma dak long le ki thik pikali apen ha Bangladesh pen kewang ake cheso tuma long le ki thik pikali la sila bangso long le pata mentu si nang le kang than sirak bola bangso si tum towarang cholang dinglo jong si nang lieng than thek the ne ing thanun elop lo tang de nang li la bangsong hoi pen cheu bumo nang li unelo pu surjorong pharmata ni sining jelo kente nitungke PGR nitungke eviction no nelo pu se surjorong pargalang li social media lo masalang li si card de lo lege te pulotang le tuliram no hang tang thanun hilang ma un e lapen dutulang je contract do ana bangke karbi penceng lok englong asutum si piat nang po jadop computer tho komane Jen store tang ho Sri Mongol tho Hanuman Bandar tho MS Agarwal tum hana bangke kap kipia banging tonut jong si nang li karbia ke englong asutum han develop nang ji paching thurji ning hang pulotang de tum hang contract kipia banging tonut dak karbia englong tangka karbia ke englong asutum pachunang dak hem pachikim mang karbia ke tum laben labang so tangka dak karbia englong patona karbia englong dulu pulotang de labang so tangka karbia tum si doktor nang man po isia sobi sare pachali aja kong dopo hem kang tui chikim aja kong dopo mesen ili tum ke chugi jon hormu dalong po piniar ni tum hem iri tabe labang so rak tum chini nang lage lasit tuliram rong hang prabjin pen nang lil high supply contract ki pia bangeng ton melo ke cheso tum ha ta ke do kar bi tum pini contract choklem don thaiwe non BJP long ge do kar bi tum hang jo sita hal tum contract da cholong thek har thoni pilop tang te hajira arni si hisap walo isia press me long do si no long se pharo pho suri si se to hajira pipi komola pige jadop computer join store Sri Mongol tum sila tumhan pi glass corner tum sila tumhan hajira pi hala papurai tum sila tumhan hajira pi latung ge hajira chongda tum choi pini BJP long la press meet ke do hangjo ke la ke hajira chongda la ke nitum nang tum hanang pu pipo na rai dot po nang tum ni tham tangka nang pinu la khan chot la tum ge karbia khela pen englong ke tum han ke rai je fan kali la pen ki jutsi bang ke volongkomaji 370 bighas hadak 400 family hadak ahemji kimtang dolo non hadak koma khe dolo ha Bihar UP pen ke wanga Bihari Bengali non tribal tumde la pen ha konane Bihar pen ke wang la muslim khe to la pen
ha West Bengal Bangladesh pen ke wang Bengali tum sedak non tribal Bengali tum sedak Sikkim bom lu hala ke government along le hada ke government along le kidu ji si a odavi sta ladak ratum vote bank a join pini anta eviction je fan claim ha heda te pulotane ko mat fan lo kerai gente Karbia ke fan le kerai ma kali Bihar pen ke wang ke so UP pen ke wang ke so ha West Bengal pen ke wang ke so la pen ha Bangladesh pen ke wang ke so to man si alang litum adim ki thik tilage la si population pen langdam sita more than 2011 census ke 2,80,000 el te not 2024 census el tum lang lo tang te kon po itu mada bang sinang nang chopo Karbiang lo tum sipun hilang mante Komalo population jong ente non puthato lasi labangso implas nang bat ke mul tumalang li loteng pathana pe non ki jutsi bangke railway lane bang Karbiang long autonomous council dum pipotsi eviction claim clear reklo kedam tang hodada ni labangso lam ningje bomlo jagiru dolong railway lane hada ke eviction un da Karbiang long pol eviction ne dat ke da ke lane a long line fuke Karbiang autonomous council pute people tuliram rong hang eviction je fan claim hundet people ta vote bank fan lo mante non ML election tum dong si labang so eviction der putang de tum ML election rem khop nang putang kafere to kok loma lasi long le pen bang ken le to politics pathuiri lasi Karbia khe long le inglong sto main fu long le lo lake Karbia to ma long le lo le prabjin pen nang le eviction sirak nang pu jong si wen pulo ke eviction claim hai he claim thek the pulo tang te nang le sie mang hoi pen si obomo eviction thek atum dolang pinia Karbiang long PSLC lom dolang PSLC atum long dolang labang so eviction claim hai tu la si nang li claim sirak nang pula bang aben kijut si elang li kijut si pu bom lo isi elam do kok lo article 244 elam tuliram lo hemprek ta hang bom nang di development da claim bom nang ningkan kon lo ki chong hong nang helang article 244 ke pachun ri fan alang tum dispur delhi che don thorlo step piniar ni anta autonomous state kelong ji ke nonanta atowar theklong lela gino ningkan kon lo chi song nang helang ningkan kon lo ke pahai nang helang batai kon lo MP ke pahai nang helang batai kon lo MLA pahai nang helang la si nang le tum jong si autonomous state van thek thelo pu Karbiang long ra cha than dago la pen ni tum claim thek thelo punang tum rat alo si ridak si pidan ni tum pini pen claim un elo punang tum rat fan cha than dago la si ke claim thek ke pachun thegi tum dolang la si nang tum hanang pachin lo la Karbiang long autonomous council CM tuliram rong hang prabjin pen la haya sai claim hai nang po nang si Karbia khe inglong a khe fan karja bie phasin nang CM nang li phanang e peglo sinang li posi claim hai hedet mal haya sai amu la sinang li prabjin men claim moi jong si claim hai helop lo tang te labang so CM ang hoi pen ingi nang nelo apen kang ni ta order velo jong si APSLC pen nang li tum ili tumang bo agreement donang che kloi jorang bong nang pinoi nil tum han APSLC atum han council nang pachari e phachi kloi jona porang pinoi la longle ke do an non tribal nam konana ke do an tum chi kloi jon ang bong an pachun thai pulag nang tum jong si eviction claim hai he plutte la lo li pachini asi non la implex alam nang ke bar mang ke ile tum ni tum APSLC law secretary khai ben si pathan polang li phani li pathan jela mang hello je Karbiang long non malom ke hangjo alam je implex bat biklo puselang li kening je tuliram rong hang ke hai apen BJP long ke do hal hajira cho claim no na tum hai hal tum da nolom hangjo hal hajira cho claim no na tum phan pil tuma law secretary hen pelang tuman pathan pona to prangsi ferang ke dam han ke phap ating pen ke wang pora kero pilon heli hin pen lasi itum APHLC bana ke mangal han lo ilitum jasmet hana link sita ilitum Karbi lapen inglong akhe pansi ilitum constitution ateng pen itum jerai kom nai bosin ilitum than bom lojir ding ben tame lapen ong dung atum pulo hemprek si hang nang po pelong nang po pechunang po lapen sik sidul bangke lake kelong tang hor muluk pusi ong dung tum ipude lake hang lem dat lem tanang nilu pusi kaning jis tame dak penili ki pakla dungang tung bangke la lo
nangli no pak nam lop long te for example anu pak abang abida thon the arso se lapen okta chong thani e thenga thumi e pote sono pak kuma bikok lote an use chiplang dat pogedi angru bang angpo abida thon the polo tangte lason thot si 6 schedule ke hang galilo lage ratum chini nang po 1951 iltum district ke long pen amasi lake doko nang dun ju aron ke lapen si council ke seng ilo mati 6 schedule pen si lasi non abang ke implementation polo english men ke itum dak 6 schedule aron allo along a point wise dolo ile to ban ku ppc ke claim nahi ma hala asaya bang pechu nahi implementation polo la bang lasi tuliram rong hang tum aphan tum pubom lo je ile tum hem break ke hang bom pu polang tum na pulo lapen hang bom nang po iselam lo ba kado ka beta hang bom lo 244 e constitution long do ko posi sitabe dak ile tum hem break comment tu sikelong po la ke majuk ta guarantee pion e gedi non even bjp dum da fail that lo kalang tum promise ke ningkan phong bong sila tum hem break wan ei polot hack that lo nona bangke hem break hang bom una hut 6 schedule pen ilitum aron pen itum hanange piajak kongjong si cewar bom pangbo bom pulo tangte mole tum hem break ke long thuana bangke ajak kong abede po lahalo lasi ong dung atum pulo je 6 schedule ke hang tang hormu ke long tang hormu ke hang warang ilupu la bangkali tum ratum chini nahi bangke aron ke dolo seta da council pen pe chunche der number 1 ilitum kebe ke che arat akhai tum ke nang bat ulo tum che than pik pik komentu ne party tum hire lo congress ningkan kon pene chariat lo AICC CPML ta nang chariat lo non BJP tum bang lo de setame ladak tum ka chini naya bangke je ang tan pen wang bom lo la ang tan pen ke wang tum ban koson ka detect koson lo tum ke khang po aron pen pe de une de jige di ke theng chok pen ke human rights salam do da question bang le po muni tipi thi polo ta la ke chok chi de ji lo do ko la sil tum ban pu bom lo gende karbi la pen tribal tum han itum kipi do ver ke pare mer je phan itum elame ki itum jutang itum along le phelang itum bisara ron kindara ron la pen mesen pen itum happy sar pusar pen nang klem mo bang bom aron andami reng ver na ji busi itum phan la bang so 6 sidol pen itum anang rai lo tangte non ilitum pu bom lo ang tan pen ki bege che tom phan jong se khang nei pulo tangte ang deng pihini ang deng so trok sia teng pen implement nang pu 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 ni tum pu bom lo ke la jong si council tum pichun det pulo tangte akimi ni voter list selam nang pu la so ka selam aja kong na dak dulu ke ang deng pihini ang deng so trok along pulo je C along de A B C H ando la dak silong dak lang nang poitum the qualifications for voting at such elections and the preparation of electoral roll therefore pudak qualification pulote schedule tribe atum ma kali la dak etum tok on bolo no the people representation act podo non MP MLA election man ke hadak tok la dak du afu me amuni la bang a candidate bang jong sa afu no hi in cham bote hadak contest non le election la si ele tom dak 6 schedule long pulo je kuma da khe dum si vut jok long ponte la tanang tum bele islam den paragraph 2 sub paragraph 7 along paragraph 2 sub paragraph 6 along tok lo la pen ki pichu ne bang ke paragraph 2 sub paragraph 7 long siklem nang po apen preparation of electoral roll kuma da tum si aphan akhe dum man si tum vot pa jok long po ane 6 schedule ke tum chini nang po je tribal la tum phan lo aprang men ke do tang tribal tum lo ba itum karbi tum lo di la tum phan si voting right itum pinapo lalo apen ako dialong putulo the qualification for being elected at such elections as member of such councils kumara bang pusi council along a member se plangon po MAC hai kumara khe tum lo karja pun po dak tai tum allo jeslam lo engke 6 schedule paragraph 20 long pulo gedi paragraph 20 alam nang li ponon dak paragraph 20 long pulo tribal along ri pulo gedi paragraph 20 yo tribal areas de tribal areas kunana lok kapuri dun ke part 1 part 2 la aber ki pidolo table part 1 part 2 part 3 andolo yo dak etok dolo la dak pulo the areas specified in parts 1 2
2A and 3 of the table below shall be respectively be the tribal areas within the state of Assam. Assam Arlo, de Assam Arlo pote Karbi Anglong and Hills lapen non aphibange Bodoland tum nang long dong lo. Tribal area long si puri dong Assam long make. Lapen ako wang thupo the state of Meghalaya. Meghalaya ka autonomous tribal area lo. Ada ke thom autonomous council do. Lapen state of Tripura. Tripura ta Meghalaya isi TTDAC polo ada tribal area puri lo. Lapen last bangke Mizoram. Las northeast along bangke clear state of Hansila dak paragraph 20 long bangke peklar pon lo tribal area po. Lapen dak puthot bani silom alam nangklang thuli lo je Karbi mate la APHLC leaders sarje ka thar bangke je Karbi Anglong district pukali ave lake la poson ke lake tribal area apose kado kaveta akang tan na wang sida gunang choklong pu pusi BJP tom ai sugi pon lake mang hundam nang nelo de paragraph 20 long ne pakla thu po paragraph 20 long sida tribal area puke tumhan puet lo pli lo Assam Meghalaya Tripura lapen Mizoram laso tribal area arlosi Karbi Anglong tadolo and Hills tadolo dia lapen Bodoland tadolo Assam long ke mang hundang nelo a nomenclature amen ke la lelo lake non lom lason si puke di amen lar ploji jaji pupe ne si ai sugi pon la constitution kete lage hala kitab puri hete hedi constitution puri hete la senang mang hunang mang ramdun lab tilo lasi cipur hi nei cipur hi lote black and white aki ka kilo ketum constitution ateng pen ability tum chini pu konasi ke lar lang mati lake larle lo setame Karbi Anglong ta paragraph 20 arlo sidolo Meghalaya ta dolo Assam ta dolo Tripura ta dolo Mizoram ta dolo tribal area pu la so definition ka explain posi BJP to mani thi asini chuning ria bangke Karbi Anglong ara tum ni binang ne ke than tap kali nile tum da luthui lang peme si ke than la nang nang gedani lalu lasi mopen pulo influx dong si tum khaini pulo tangte mopen pulo ke paragraph 2 sub paragraph 7 ateng botali selam moi puningkan phot trok sia prang men tum trok silote nonanda ko kre gedi lapen aku bang thulilo VGR alam bangke chelong ga pacho pana thai poda chini lo aduga beta chini lo revenue department le dam da hala so area ke chelong pacho pana thai poda adak mata ke tok dulu and then non bangke je EPHLC dumsi Karbi lapen inglong akhai pancing on hepu are ni tum ke Karbi tum inglong ara tum kereng very fancy ke claim lo dia narni tami lasi alang tum eviction people lo claim to that non na thai pe durut mate dia methan dumsi the Assam Land and Revenue Regulation Act polong 1886 long ke tok ke di Fort Witt poda lahai encroacher tum hang ke di ajir piding udan ang ne tho notice pili nang po council pen illegal putang del ke kupmasi nang tum han hadak dudam thap lo yo alam mang ke lo atenge lasi eviction that unno ke di Assam Land and Revenue Regulation Act along rules 18 along meong ke tok do halada lapen non itum ka chini thunaya bang ke lalo ako ani si sar kipu thualam abang ako aning ke oily lo BJP tum je 180 days ni pharoi sira ni trok mer cap 180 days 180 days jong si dolo pulotang te ladake voting right nang long bu pulai yo ladake putha balin tum council a rules along do hodak nang tum lang pe mi te theklong po council a rules la pena code along tum lang lote theklong po da district council rules pudei la nai puni tum pu pik lo kedi high court long da case pidam lo PIL ne tum pidam lo high lo non an da labang so a district council a rules abang war ke lo en ware lo lake en ware da possible chok chilo ke di lake en ware posi a lodo nang le muni da pan toyi pusita a lodo nang jele thabi pusita a lodo nang pe jogi pusita a lodo nang la putumre punthuru be chok dei nang jel jang chok da ko pulo tala thekam da ko puenam dei makali ke di nang bel ya nai a procedure do there is a procedure in everything what the law declares the law thing si itum claim unji laso 180 days tame konat pensi reference ganam lo la darjuna go po konat pensi ki wan lo nang aron pinchong pute di pinchong thabre ke chokchi jeneba non itum voter list thanai pulo jong si voter list thanai pulo tande konat pensi itum phan aja khong nang pilo pode itum thaknang ko ige mo koda long le itum lam chida namis da itum thaknang ko ige
engke ni tumbang pupo la ke 6 itu la constitution angdeng pi ini angdeng so trok along ke tok do la so trok along aposin ni litum ge ki claim buita me tum than no po atwa do ke claim nei kidam nei aniom la si non la 180 days ha di ho la dak 6 du lo be hu relapse ta la 180 days muni dolong ba di naw ta wi hala council rules song sila tum ki tok kon la si la nei pulo ni tum ge la nei la 1951 a rules amasi totally la plot nei la plot lo pulo tang te council election town committee election village council election an name ki tum inglong a khe ka ni pe ka pre inglong a khai tum si vote a jog long po election da contest long po la pen la so teng pen si tum long le land rights di non da council tum lang na tha hai council a land lo ke chong pan chong ru non ta hala 1886 a pota aja gendun dian no ako mikir hill district council land and revenue regulation act pota en chom lu lasi non la 1886 a pot ke la ke thoya ju lena ju asam along ria phansi jasemet pin chong man lage itum da council pen akang thim lim along le aron on anda pin chong side coba nan tum texture pan arjudam khala nan tum chini ji lasi non dan itum pu bom lo labang so along le aron lapen labang so 1951 district council a rules la kila le det pen aposi kimbe ke chetum ge bang bom lu kota order biloge lasi nile tum APHLC pen bangke lahai pin chong sera na pu lapen public tum pu sera na pu vote ki kupi phan la public tum ki pi ge ilong ri ekhe e jati kadoka ve phan ki pe jog ye phan si litum vote ki pi pen kang wai lo lasi rat tum long si jakong du itum than bom lo dimos kratos pulo gedi dimos pote the people pulo kratos puke power pulo rat atum mamulu atum long si jakong do posi ke chok che abang pu ba a leaders a party long ke tum dunde de nei lapen itum rat atum ajakong chini nei non ba ke rat atum a phansi EMCM tum ta ei ko nang teing bui di reporter na mana kan check pilu ko nang bui di are la puing check rong pote lage hala reporter mang ta ala a news ma si pipidet po lage people pipidet po la son ko pia pot pache plang long po public tum ajakong chini nei po public tum sing check nei nang non ma paragraph 2 sub paragraph 7 selam OCM lapen BJP government tum salam le polote non 2026 lapen 27 MLA lapen MEC election ke vote patalong le pusi rat atum sing check ni la so towar people la ward number 1 2 3 di phumalo an towar ke va kopi pot salam le de non bus stand da mo hola drain lang comment thu di ho abata bang le hem dam ta in nim de kang long la so la ke la ke town la lo malo la bus stand he di phu bus stand he non anda lai comment thu comment ui pot anda salam le pin chong che lasi public to mitum jakong chi chinira e det along ri aphan jong si chinghon pen pering ba nei polotang te nilitum APHLC along nang che todo non la pen APHLC jong si ke hailo pote la da constitution at ten pen itum che dan duji government man na phere re la pen maju na phere re lalo la pen nilitum puha puda hai non da me je nile to me PHLC lake highlight ke chairman ke in than vek lake lapen lake PIL or dara tengsi nile tum klempo PIL a number ke 917 di labang so dara teng nile tum hided lopote council long kame tum dak tem det po lapen qualification ko mara tum si election thur long jima contest on doi ma dak la lo tok det po 60 la teng lalo la sinon bangke itum ratum arjudun tha BJP a party lapen congress mana me arjudun da me athe freedom of speech ke dokok ma didi nang arjuri lason ninjeri ke itum hanja ko abe nai pui pan arjudun da me je nang tuma party nale tuma party pen ko pia step lo ke deng phone ke che ke biamen than hai ma pu BJP phan arjun tha ba konane public amai long arjudun tha laso karju a question a reply ke nang tha kai dei tuleram rong hang da nang tha kai BJR long alam thini ge tum theklong logadi kune koise di hetu misa prosar misa propaganda bogadi puda kala kopili long bodila kala kopili malo popusi BJR ke tharli pomati lasi manghudu nang nelo itum apor che phalang modu nang nelo la lasi itum nili hin jung pen kachuning ribang kala lo je APHLC fan jakong nang pidunon jakong ki wanglote ki hailote lo teng pen nili tum che dan pu la pen nili tuma phi rat tame ong dung arat tame nar jab dun pu pusi ning ke pen nang itum pachini lo
lain Timung sama pan lamar jadi tu. Pamupen papuroi pro. Jadi lasi papuroi koman lah pen kozam ko napen lo ke bang la pen karbiang lo komen tu lo ke bang alang li lason pota. Labang so apota papurai pulotang te ilitum chinang ji alang li ke do ke Nilip constituency Chukihola High School adung selang tung handang nang endot. Hab Bihar pen silang tung. Komen tu lo karbiang lo bang. Labang so ningkan bang details bang people hadak sidol haladak pen selang tung do se hadak pen thelo kam so claim bom lo la party long puola national party long don bom pen. Mat koson bene bang. Kar BP pa cipangri long lo. Kar BP ta akaprek ta kalilo. UPDS kang tang kring. Karbia kefan karjab kring angjir pisi bang pon pichula ante hala bang so ai Bihar pen kewang akiche so papuraya fan surjorong fara ke hai len patain khan hai puma rat fan lalang li pachinang po dilipui mangke lapen isialam nilimo pen ningjeting nelo je tuliram ronghang ake hai gipu 1000 cookie dak influx bang elo pusi Manipur pe nangkat elo pusi lang lipu lasi labang so details ke karbiang long arad aphan pachini sirak nang po lake mediang no lang li pachini sirak nang po jong sialang li pachini thek the pulotang telang sia dai chenang momo karbi la pen kukyang bong kachar wo do pulotang te lake tuliram rong hang sia dai chi chenang poloke athe alang li inura cm silabang solam kaningje ke la kalang li details long no malong lila tarathan pachinang pono nili tumge hanglek bolake lapen karbiang long rat hangnang po social organization ta hangnang po athe da ke kheng bong dolang kupini do kok lo plotang te lake adai ko malogen po noni tuliram rong se dai chenang po lake tuliram rong ha ke paklang thek nang po konat sila 1000 akuki tum ke doma non rat phan paklang thek nang kok po bang kuki tum da pulo bang wi pu lo kente Mani si efek budi tum tabang ningjelo bang we dake lasi tuliram rong hang pai paklang thek nang po sita piniar ni manghume me Assam government a chief minister Himonto Biswa Sharma ta ningje je karbiang long kuki nang lut olo piniar na kaningje thek long le nang tuma thek long le piniar ni ta niri tum na thek long le media long ningje jela Himonto Biswa Sharma komala toy ke lake bongo sena tumsi alang teman ketoy pini bongo sena sim cheplang si alang tum Inglong a song bong nang thak nun je fan ke claim inglong a so nang pachar we sai si claim la sit tuliram rong hang hala long ga pham che danu nelo la sit tuliram rong hang ke la so pham ke che danalong mangalang che hegi bang sungkrung bonon a thek kuki atum ke wang pu bang ke tuliram rong ta paklang thek nang kok polake la bang so lo details na paklang thek nang kok data nang kok po ada ta paklang thek nang pu la case ko po alang li la ke sungkrungi la solam bang ke la si hala BJP long papurai long Sri Mongol, Jadov Computer, lapen hala Hanuman Bhandar, lapen John Store hajira ka chong dadu na tum hai. Hala press meet ke do hajira chong dadu na tum hai. Hala tumta details paklang thek nang kokpo. Jong se paklang thek thep lot nang de nang le tum se adai che nang bu mukar bia khe lapen kukiang bong kachar wo do kok lot nang hala tum se adai che nang pu. Nili pui bang ke. Nang le tum details long le pin pen. Ni tu e PSL se jai ga thasan ke koi Jai gathar sar pulo kukia tumhan wang pulo tang de elong wet pangrum ernoi la tumhan registration claim ernoi photo ernoi a voter ID ha en ernoi details long lo protang te kapang thek ta joy ki pupusi tum sar jai gathar pu la pen lang tum tang lo protang te hadak jong sing samjin lo protang te to chi nang pusi pu te laga kheno lang ma non bang ke lang tum details paklang thek nang kok pu nir tum ge hang pu details leke la pen rat tum ta hang nang pu Karbiang long social organization do under details hang nang po tuliram rong hang lape hala hajira ka chong dadu na tum hore bong joine kupine sang ilina joine atum hala hajira chong dadu tala tum da details paklang thek nang kok puno jong si paklang thek thep lo tang te nal tum tala ke rat pen kali lo ke arona teng bisik tum ke nang sai nang kok pu lo teng pen lape tang thad nang na pen si dolang than pamen la surjorong phar kaningje an si Facebook long thelong je nem hang thek thia pramen ki wang akibe ke chi dong e plung thek thilu polam he hang thek thilang bu bodi kala asita paragraph 2 sa paragraph 7 along ke 6 along ke dia do bada tok te na la pan pen ke bang se plung ne lo buta tok te hoda ke la si alama bang ke BJP tum BGR along ke do
Bihari la pen Bengali ke che tum phan plung nang kok na he di ho kap here si solam ke to lo long ke nang ni mang the ke ku pen ke bang ke plung long le ke to de aprang si lo islam mo frame the rules, frame the law, then you deport the person who has been settled in PGR land lalomati la si halatum ke ki elo kasaran darlo ari kachi runglu kece de kece asa korpo punang kok podei itu PSLC panang pu pik setan itum ke ake no lam pinita mane ame piban ke kai pu ini tum claim play athene tum respect karbia leader sangse setame aja to ma limit cross jareti seta pini ke tum punang kok po jong si aron do kok aphida ke claim he pulotang te lage kece asa korlo lapen kece long si mo pen puson si hajira chong dadun lo alo aja kong otan council long ingitan apita ke klema he hola VGR long tot prong illegal atau pandi latum pan ke cuplung he ne lapore kwana thrak me alam itum lasi itum ki pui bu bangke ladak manghuna delo nang VGR chot kali lo 6 dola tenge da district council seng se aprang pen district long le aprang ben ke do atuma phan hedi kisema law teng ben itum lang pon me latum phan bang for example Khilonja Phomia aprang district long le aprang ben inut bahini do tum phan bang itum consider pon be ponji bolo tang 4% tum phan bang seta ke be ke che kwa tum mang phan ke non la biharia ke vai ming bongo sena ke vai teman ke tum ke dake pilong le akemal tum ke refugee bukan di refugee bukan hala surut nang ka deport inde non da refugee polang tum chini lo refugee bunde deport non de to non de refugee de mang non da to un lo ke deport to te de allo dolo te refugee fan deport नहीं लसने तो के deport नहीं बुबम लो deport माने तो इचु नहीं हमें था दी वेस्ट बेंग बिहार में बिहार में बिहार तो है ना बिहारी तो मान के मणिपुर में तो है ना वेस्ट फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में माने बांग्लादेश deport खुना बोल हाय बंगोसना तो मान के लाइन लो लसी सूरजोरंग फारिनो रे ईएम सन कानिंग जे के लगे थरा में बसिनेल तुम एपीएचएलसी पेन दामे पकला को कि उन्हें लामा भी लगे just nang low pen claim mo la tuman ke pun ke BJP party la ASCC party pen ke pon je ASCC mai pu je ta thar ke party ang long district medical area phansi kimang ke mala tribal land is energy pu si aprang si bang ke long le phelang hem ke party la posit party ang long district ke do so ta minong tribal pu ka to ka ve la long so khai phan si gat ke pinjong i phansi la ke matha pu se la thala me khala jal bante example la se mo me jong na tum pulo constitution nang lang nung dia tum ke confusion do ko kati student dom da komasi lu chali do ma adap prang pilo regular school attendun vera tum si hekchaji ba kopi si teacher ke than mahala case lun thegi non el tum pulo sarta me pulo sar ki pu bangala son lo paragraph 20 andeng ping ko 62 long pulo mo state clear phan ke Assam Meghalaya Tripura lapen Mizoram phan ke tribal area along ria long si pilut panglo la ile tum Assam da dak dolo ke di Assam da kaddo ka be mat kali Karbi Anglong and Hills lapen non ke BTR pulo ke thom phan ke tribal area long si bipon ko non bang ke tribal area pu pondet je tum Karbi Anglong district pu pidat ko la ke BJP tum kamatha amang ke man lam ke ili tum Karbi Anglong district pu ke ki dotang long da 62 long ta part 1 long si dak dolo la clarify the constitution dak do ji ba do et lo dak NC Hills amen dolo Karbi Anglong Mikir Hills district pulo dake lapen nona phi bangke bodolen tum nang long dolo la se ke lari pu bangke ko son si ke larbo lunang lelo la bangke setame Karbi Anglong ta tribal area paragraph 20 arlo si dolo ko lo la so paragraph 20 ateng si sa ke ka explain ma si hala thong pa kita purpe ong pote yo bulo te hang sopring ti la mangai pi tu horizon wrong te polo horizon wrong bola thenglong de ti ne bine la se confuse lo pote constitution la everything is given here and you will know better day anu tinda puryak nei la se ni tume PHLC se porchon nei pugali ka do ka we ke theke phan ke media court te tum non ekam citizen to man ke lango nei ate constitution ke thek pe na posi tum ke ki view la pen tum la pulo dak aprang men ke dotang atum di tribals atum itum district long le aprang men ke dotum han kala tum ke land rights tanang long $60 teng polo tang for example tu Meghalaya di Ribhoi district Karbi dopi aprang men bangkadak Meghalaya district kikim kera aprang men ke dotum latum han ke latum ateng si pipon lo la ke manghuna ngilu
Kumania tribal hansi tuh lang selera nih tuh mana plung nih theng nih tuh pokoknya cok deh lolong lolong pokoknya aprang pen atum han ke tum la so teng si tum lang pon na kok lalu non kaprek long tak dolang ya papurai itu mengangkung si papurai bang ke along lipota do kusi pura si dolo ta nomor dak nomor la along lipona si do mana kor bi khatu nang tum si nis dola bang in koribom lagi in koribom lo alang li tea garden tado apen rubber bagan tado lakalang li tea garden ke nang li tum media tum ta dam tame Chukiola High School nung si tea garden dolo papurai tea garden lo lapen open kelar kolam Karbi Anglong jai kathar ke Karbi Anglong alar ke tribal land pusikiri pulam pati stak already penangan a department hormu amen kelar elo arong amen ke silam lo luring thipiadim ke uttor borbil thana outpost polo langpi dihangi amen ke Assam Gramin Vikas lo te komar lo kelar kente labang solam ke hala BJP long ke do hajira chongda do tum hai hala Sri Mongol long Jen store long Jadov computer Hanuman Bhandar long hajira glass corner hajira chongda do tum la uttor borbil adim prabjin penang le tum luring thipi cheban thek koma aprang luring thipi hada ke area masih luring thipi lo area ke luring thipi hala outpost lage police outpost ban ke pilo ke uttor borbil pu de komar lo ke ante kelar ke ante langpi dihangi di masa pen karbitum cingrum pet pensil labang su langpi ke lang lo itum hatum ta dihangi lang roy men lo lang roy lo de ende labang so men tribal to men do kopi ko pilo kelar na lang kopi ak heno domati komara hot sikela ro plotang te la BJP nangachari la pen RSS BJP nangachari pen a joksi bin haya men ta nanglar bom lo nanglar ke BJP RSS mi lar bom a thelang itum si dak dipu dispor ha delhi ta tum chedon thor kelar ji ke parliament long silarji jai ka thar dalaru de la pen jai ka thar pan longli ke chojor polam mang ke la ke alang tum kaning jelam dola nilitum pini press mera theno ningje dakpo dak nang litum da litum sar jai ka thar APSLC a pislian hema dungamal glass corner longli tuliram long hang ke hai si ko chojor lake la pen jai ka thar sara hema thengnu lake bidasing leng CM dosi ke chojor tekan te komal long le ke chojor kente komat phalo dim ke packet ne la hai long le glass corner dak along litanang tum media pen en pono footage ta la hen lo hapu bangke 1984.86 aning kan si la solong le ke chojor la pu bangke lage ningkan surini kon 16 15 ningkan si alang li tuliram long hang ke si glass corner thon chojor de te komal adai kente pen non ni si nili paklang pon lang non ni PHLC ban si akoi nang pihup ni ajar non tame hai seta chini nahi komat si jakong long kang ni mahala pan si question jasme public tum hedi chini nahi BJP tum na confuse non jai ka thar non ni PHLC long wang ve aprang DC claim bom vote ko PJ claim the to are non BJP tum masih ang hoy ame thang masih ka chingni lo de ame thang si claim nang po mati implementation ke ame thang dum nong sa jakong dolo ame thang dum aja kong dera pita ni to PHLC masing kang ju ni to PHLC tum ke ha helang mati ho di ha helang ha lo de claim pun tum ke la si election hai pen ing nilong le ke tum claim ni la si BJP to mata confuse ame thang to mata lalu la pen Sonia lam ne paklang tum mang ka lo BJP na hai lo pu pen itum kana hok si ning kere pen ne than po number 1 BJP hai lo pen ko pilo kana hok number 1 ilitum lang pidihangi beng di lang pidihangi beng pabedat lo number 2 long recap MOS record wang lo MOS record wang that pen long recap jor lo la non last 2021 record wang lo de 2011 UPDS ahoda atuma bangke panchayat na implement lo hatum gram sabha pode alang tum UPDS record ni lihola so dak stadium filong sila tum kachirung apot sila dak dudum si rom krai do la tum MOS alo thui to lang no filong ta hadak lang ote theklong po panchayat nanga paluta la tum lo UPDS record tum ahosi la pen hala state election commission upon election ki pakonda ka chakongta hala so 2011 I court hot la pen non 2021 bangke heno thu muchot lo long recap abangke dak kanduga be open for all mane ke be ki che to amhan pe konen la pen isi bangke ko ladak ka heno thu muchot to thola DC to amhan si jakong ke chipi hala so appoint dai tum lang nam nei ate DC la pen SP atum ke councilor lo ajo restriction away la tum ke state along mate jakong theu lo tum ke seta
district council under 6 schedule are local atum ke only law and order pardon so DCC komane pan PG poda aja ko ave council metar pulutang ke CM ke thelo latum si claim poaching wai poja tam implementation apadan non mangke Bodoland la song sinang se flang lo Bodoland ame je hala da council to mangke da special RJC DC to man se pe claim nahi council to mangke RJU dop chap ba pote la tunge tot prong chap po se chini ne pian lang non la accord long ko PC ke phop praji mai di non ke bang jilang alo arang tum accord chipur hi ne chipur hi plate fere tu tame me ke bang jilang a obi tum handang ke thitana kan hok do ko busi ni chini dam la pen mo pen pulo lang pilih hangi bank ke pawe dead lo number 2 accord che tok lo pancha daro nang palul lo number 3 non long recap pilo number 4 bang epilo eviction BJP ki hai pen eviction ka tharlia kam bang kar bidum ban dum dam lo la pen pi bang ka lang lo salary bainong teachers atum phan ponon la pen kaprek non forest department atum salary ke long le hang jo la tum phan da appointment ke pitang tum phan da ke kang than thu kar bi tum phan si la pen isi do tholang development amen pen di nearly met thang constituency malo borjan solar project development amen pen 18,000 bighas di APDCL lamang chujo finance by ADB etum langtha keklem lapen kipa luthuta non BJP etum nitunge kar biang long arat panchuning ribom lo ludun bom nangele etum ke ne eme tha khe panchipe jogi pote etum aron on thip nabo lason si ke theng ke chok konon dame de netom APHLC nang to media court to manna thekloi netom bithung son meeting do dam mu tar long son ke do dame APHLC ma ki lung nun du meeting anda dolong li di constitution na phanda man pipi thera me men na me thang si thera ki live video se theklong te pini anian da netum cheteng dun dud de charda tum prat BJP tum lo netum ga man pi de kar bi sai se monang tum da ni si chini lo bate nang ning chiru ji pula so ke mang bang lo netum ta la si kan jadi di dalam mana chopo dalam kamu kan timung sango kan jedo glass corner komane gen store komane yada computer tumsi contract long aret pu labang so buthang nang li approved evidence rat pan paklang lum hayima jadi tum isi ini ada komen se long tum paklang po lapen blok long pini halata data do nilitum computer long sido hala so data ta nilitum paklang po blok long copy mai schema da nomor bandar pusia dak to ang do lapen nang tum na chini po hala mini stadium ki kim anta lake angtan ki chest tum sinai kim lake hala dakta do erlu lake kelong tang dolo lake nang tum talong po pen nilitum nang PG nang tum media phan lake nitum labang so evidence ke nang pipo class corner tum konasi copy ma ke claim copy si supply kelong ma supply report anta nitum long do nitum nang pinang tum lake nang tum ning binang ne ako rat phan paklang po non mat bang nilitum nang paklang telo lo bangke ako duji sita nilitum la mobile long tado itu ma data do mobile lo do la pen hala mo pen pulo mini stadium kim komala kim gente karbitum kim the kente mini stadium kim komala 26 constituency mini stadium komala kim ke karbitum mali inglong soto mali 10 crore se karbitum kim te karbitum si plang po sta non bangke la bangso contract supply da karbitum klemun kente bangkona komunis karbitum supply lo inu talong le laki nil tum da chini nal tum da chini ban kar biang long rata chini lake kong penang di la papurai si papurai ke inu intang kring ex UPDS anjir PC kirim pusi in dan pusi komada UPDS dong klem bang pui la surjorong farka hai la papurai papurai kayak ame hai lo di